Huyo Mungu wenu mimi simjui. Huyo Mungu wenu sitaki kumsikia. Jambo tena, wapendwa wa Bwana, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Unajua, mimi nashangaa sana kuona kuna watu ambao wanamkataa Yesu Kristo, wanakataa kumwamini Yesu Kristo. Unajua, ukisha kufariki hakuna second chance tena. Hakuna deuxième chance wakati mtu unafariki. Huu ndio muda wa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajua, kama wale ambao wamefariki wangerudi, watuambie wanapitia nini, wala nini kinachoendelea baada ya kufa. Nadhani kila mtu angemkubali Yesu, angemwamini Yesu, angemupokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Unajua, mambo ya dunia yanapita. Dunia inapita na mambo yake yote. Lakini ukimupokea Yesu, baada ya haya maisha, unaishi maisha ya milele, ya raha, ya furaha, ya amani. Biblia inasema kwamba wakati tunatoka kwenye dunia hii, tunaelekea mahali pengine. Na hiyo mahali ni mbinguni. Ni mbinguni ambako hakutakuwa na njaa tena, hakutakuwa na shida tena, hakutakuwa na vita. Tunaona vita mahali na mahali. Taifa na taifa liko linagombana. Amani imekosekana, upendo wa wengi umepoa. Na wakati tutaelekea huko juu mbinguni, ni wale tu ambao walimupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao tu ndio watamiliki nchi hiyo. Ni wajibu wako ndugu yangu kuangalia unasimama wapi. Kwa sababu tusidanganyane, kwenye haya maisha kama haumwamini Yesu, unamwamini shetani. Upende usipopenda, iko hivyo. Kama hauko wa Mungu, uko wa shetani. Sasa ni wajibu wako kujiuliza unasimama wapi, kwa sababu hatujui kesho nini itafika. Haujui kama kesho utakuweko. Ni wengi tunalala, wengi tunajua kwamba kesho, tunapanga plan za mingi za maisha, plani ziko nyingi za maisha, tunapanga kwamba kesho nitafanya hivi, nitafanya hivi. Lakini ikifika hiyo siku unakuta kwamba haukuamuka. Sasa ndugu yangu, ujiulize